Күтүө күннен хотун төңүлü олохтоохторо төңүлü сонуннары берини саҕалыыбыт. Ахсыння агыс күнүгер саха сиригер физкультурный камсааһын саҕаламмыта сүүс сылынан волейболга сахаава бастыкы суперфинала төңүлүгө ыдыллыбыта отут сылынан волейбол турнирин үөрүлээхтик арыйы Гавриил Десяткин атынан спорт комплекска ыдылынна. Кыттыыны ыллылар осколу оҕолоро отут 5 саастарыгар диэри итчаттар, отут 5 саастарыттан төрдөн 5 саастарыгар диэри, төрдөн 5 саастарыттан үөһэ доллу араңас уонна жокускайдааты хайсотун филиалын командалара. Күрэхтиһини тэрийэн ытта сахабыт сиригер солбуллубат комментатор, Саха Республикатын национальный көрүмнеригер, волейболга, тустууга, хайыһарга кылаатын иһин белелер хаһайына Илья Ильич Скрябин. Күрэхтиһи муусустарыйгадылы салганан ытыллара быланнанар. Россия народтарын культурдай материальный нехилестибетин сылын, онна олонқа декадатын түмүктүүр тәрәһин ытылынна. Бу тәрәһиңе биһиги хотун төңөлүбүт түмсүүлөрө көктөөхтүк кытындылар. Онна библиотекарбыт Саха Республикатын культуратын туйгуна Елена Петровна Борисова олонқо сыһаннак викторина ытта. Оскола солуннарыттан. Аспын неделяға оғылыр сетихилері. Саха сысыр сүйс сылғыраналлах Моя Якутия интерактивный ойну айытын күрәғар Олесова Менчияне Саяна бастығы месті болдылар. Салаячы Петухова Мария Андреевна. Кыры кластыргы республиканская сахатлын олимпиадатыгар бастығы бұл класс өрінетчілері Петухов Эркан, Катакинова Диана 2 сүрдел адынылылар. Учутал Срышкова Айтарина Ивановна. Плотникова Сарглана Дмитриевна Салаячылах, Прокопьев Ганя республиканская олонқы олимпиадатыгар 2 месте болды. Лөгөй осколатын спортивный залыгары Лөгөй жағалтының спорт инструкторы Петр Николаевич Перевалов кеғылайыннен Лөгөй мажынылары оскола састағыларға республиканскай күрәқ болды. Күрәққа опсайы 34 команда сүйіз тоғын ағыз мажыны күстерін қолығын кем күстеғын бағарыстылар. Бейге осколавы төрінәтчілері Константинова Аяна бастықы месте, Константинов Уюсқан 2 месте, Игнатьева Настя 3 месте болыр сетістілер. Улуска. Гоголев Георгий 11 класс, педагогика оны психология олимпиадатыгар кыттан 3 местене ылар сетісті. Салаячы Игнатьева Айна Ивановна. Элбе оға улуска ытылыбыт доғырдығы тойуға қоған ағытын көреген кайылақтырынан болдылар. Максимов Айттал бастықы бұғыла сөрінәчті, Салаячы Байышева Айталина Дмитриевна. Яковлева Яна бәхес ағыла сөрінәчті, Салаячы Киринская Просковья Ивановна. Савина Туяра бәхес ағыла сөрінәчті, Салаячы Плотникова Сарглана Дмитриевна. Призердарынан Маркова Динара бәхес ағыла сөрінәчті, Салаячы Плотникова Сарглана Дмитриевна. Аконечникова Сайнара бәхес бұғыла сөрінәчті, Салаячы Шарина Лилия Ивановна. Прибылых Сахаяна, токсус бұғыла сөрінәчті, Салаячы Прибылых Варвара Гаврилевна. Олықта жағылта тыл ветераннарыгар, соғыта олырыр инвалидтарға, кыржағастарға, әлбіға олақтарға, опсая төрдонылға балық түңетті. Доробияларга хатчықта жон декадаларынан төңілі библиотеката викторина ытта. Бу манна бастыкы местени ылла Дарья Панасьевна Борисова, 2 местени ылла Любовь Васильевна Птицына, 3 местени Назарова Октябрина, 3 месте Данилова Августа Михайловна. Суботаға спорт комплекска күрәқтәһән оньян декаданы түміктүр күні ыттылар. Күрәқ бидилән көріңе Дартска Эрджанға Махначевска Михаил Михайлович бастықы месте. Егоров Сергей Гаврилевич 2 месте. Апрасимов Дмитрий Александрович 3 месте. Жақталарға Данилова Августа Михайловна бастықы месте. Стрекаловская Елена Петровна 2 месте. Сафронова Марьяна Коприяновна 3 месте болары сетістілер. Салгын саатынан тыга Эрджанға Егоров Сергей Гаврилевич бастықы месте. Апрасимов Дмитрий Александрович 2 месте. Афонскай Нюргун Александрович 3 месте. Жақталарға Харитонова Екатерина Пахомовна бастықы месте. 2 месте Стручкова Галина Егоровна. 3 месте Данилова Августа Михайловна болулар. Тениске Эрджанға Егоров Сергей бастықы месте. 2 месте Махначевскай Михаил.
Үһүс месте Нюргун Афонскай болулар. Жақталарга Стручкова Галина бастығы месте, Борисова Антонина 2 месте, Сафронова Марианна үһүс месте. Онтан сайдам түмсүйлер желеригер декаданы түмүктен, доробияларгар хачақта жоммут көрістілі. Манан төңілі сонунара берини түмүктүүбүн көрсөқа дери этеңе болум.